Өр сылларга күппүт ыра санабыт olan быйылгы үерек жылыгар. Айы кыхатын үеренәтчиләре, учуталлара, төрөппүттере быйыл биги төрдөн бир класс. Уруккута сүрбе 4 класс боллақпытына, тыгынча 206 үеренәтчи уруккута 700 сүрбе гоболлагына улаатан кеңен бир иллах жекерген курдук кең сырдык уаргайга үлебитин сагалатыбыт. Урут биһиги бир көрүдөргө кыбыллан олорбук боллақпытына. Билигин 2 спортивный салаллах, 300 местелях актабай салаллах, 3 этес тухары хүддәг үчей условия терелинне. Онон бу учутал күнүнен күндө айы кыхатын учуталларын әгәрделибин, онна үере көттө, жаллақтық, соргулақтық бу саңа жиға үлелибитилер.